Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahumma allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima 'allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatlı okuyucular, biz mazhab başlığımız Abu Hanife rahmetullahi aleyhinin Al-Fiqhul Akbar adlı kitabından savağımızda ulantudayız. Ötken temamızda beyiş, tozok, jana beyiş menen tozoktun tübölüktүүлүгү, jana al ekөөнө киргендердин tübölüktүү ошол beyiş менен тозокто калуулары жөнүндө айтып өттүк эле. Мына ошол токтогон жерибизден сабагыбызды улантабыз. Кудай Таалам бардыгыбызга бекем иман, ыклас, ынсап, топук берсин. Ошол окуп аткан сабагыбыздан туура түшүнүк берсин, жана башкаларга дагы түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берсин. Амин я раббал аламин. Bismillahirrahmanirrahim. والله تعالى يهدي من يشاء فضلا منه ويضل من يشاء عدلا منه وإضلاله خذلانه وتفسير الخذلان أن لا يوفق العبد على ما يرضاه منه وهو عدل منه وكذا عقوبة المخذول على المعصية. Adattagындай биринчи сөзмө сөз которуп алып туруп, андан кийин чечмелөөгө киришели. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи минтип айтып атат. Allah Taala kağalagandı tuğra jolgo salat deydi. Bul Allah Taala'nın jakşılığı. Kağalagandı adaştırat. Allah Taala'nın adilettүүлүгү. Allah Taala'nın adaştırууsu dep anı hizlanı deydi. Hizlan tömөнкүчө çeçmedenet. Allah Taala kuluna özü andan razı bola turgan nerseni atkaruuga topuk berbeydi. Mına ошону hizlan dep koyot. Bul Allah Taala'nın adilettүүлүгү. Ошондой эле Allah Taala'nын топугунан куру калганды жазалоосу анын адилеттүүлүгү болот. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бул сүйлөмдө эки маселени баяндаган. Бири хидаят, экинчиси даралат, адашуу. Биринчи туура жолго түшүү, экинчи адашуу. Демек, урматтуу окуучулар, Allah Таала кимдин туура жолго түшүүсүн кааласа, ага хидаятты жаратат. Бул хидаятты жаратуу kul akıllı bolgonduktan emez. Teskerisinçe Allah Taala'nın meyrimi, Allah Taala'nın jakşılığı. Biz Kuday Taala'ga hiç bir akıbız yok. Kuday Taala biz üçün bir jakşı nerseni berүүгө millettүү emez. Hiç bir karızı dagın yok biz menen sizlerden. Eğer de bugünkü günü biz uşunday medreselerde okup Kur'an okup jatkan bolsok, oturup alıp Kur'an, eğer bugünkü günde biz şunday oturup alıp medreselerde Kur'an okup jatkan bolsok, Cemecitlerde varıp namaz okup jatkan bolsok, je Ramazan ayı kirgende oruza tutup jatkan bolsok, je bolosam Kuday Taala biz menen sizlerdi gıybat kılуудан, uşak kılуудан, жалган сүйлөөдөн alыс tutkan bolsa, bul Allah Taala'nın bizge bolgon jakşılığı, Allah Taala'nın meyrimi. Oşonday dep түшүнүшүбүз керек. Эч качан biz Kuday Taala'ga bir nersege emес, акылуу эмеспиз. Эми урматтуу окуучулар, бул нерсени түшүнүү үчүн тавфик деген сөз. Тавфик деп эмнени айтат? Tavfiqtin manisi tuuralı jokorda ayttık, topuk beret dedik. Ошол topuktun manisi tuuralı bir kança pikirleri aytılıp kedet. Topuk degen emne dese, kebir alımlardın köz karaşı boyunca topuk degen söz bul ibadatты atkaruuga, Kudayga kulçuluk kılууga kudretli jaratуу degen manisi de kollanışat. Birok Haramayının imamı rahmatullahi aleyhi bul kişi aytat, tavfik degenin manisi kudretli jaratуу emez, ibadatta oşol taatты özünü jaratуу deydi. Özünü dal oşol hidayatты jaratуу деген manide deydi. Birok kebir alımdarыбыз bul pikirlerдин bardığın çoğultup durup kiçine başkaça anıktama veret. Kebir alımdardын köz karaşı boyunca oşol anıktamalardın bardığın çoğultup mintip aytat. Tavfik degen söz bul büt sebeplerdi baktılуулukka, jakşılıkka emne töp keltirүү deydi. Başkaça aytkanda jakşılıkты tandоо, ibadatты tandооду jaratуу deydi adam balasında. Jana alardı atkaruuga, oşol jakşı işlerdi, ibadattарды atkarуу үчүн күч kudretli jaratуу deydi. Kıskası tavfiqtin manisi emneken? Adam baktılуу bolуу үчүn, adam jakşı joldu tandоо үчүn ыктыяр кылууну, tandоonu jaratуу, oşogo atkaruuga kudretli jaratууну tavfiq dep koyot. Kıskası emneken? Урматтуу окуучулар, bizge азыркы болгон туура жолдо жүргөнүбүз бул Allah Taala'nын bizge болгон жакшылыгы, Allah Taala bizge ошону жаратты, бул Allah Taala'nын фазылы. Bul turalı ulu Allah Teala ıyık Kur'an-ı Kerim'de mintip aytad. Vallahu yahtасsu bi rahmatihi men yasha
Bakara suresinin 105. ayetinde Allah öz meğerimdүүлügü menen kimdi kalasa tandayt deydi. Kağlagan adamına hidayet beret. Ekinci bu temadagi mesele bu adaşuu teması. Allah Taala kağlaganını adaştırat. Allah Taala kağlagan adamına kimge kalasa adaşuu jolun jaratat. Bu Allah Taala'nın ne deyiz adilettүүлügü. Jana kulu jaman joldu tandagazy üçün jazalausu bolup eseptelet. Bizge Allah Taala ihtiyar cüz'i bergen. Cüz'i ihtiyar bergen. Tandaganga mümkünçülük bermday ihtiyar bergen. Mına oşol tandaudu bol tuura emes kılgandыкtan, tuura emes tandap algandыкtan, tuura emes bagытты tandap algandыкtan Allah Taala aga oşondoy tuura emes jakты jaratuunu emne dep koyot? İdlal, adaştırуу dep koyot. Hizlan dep koyot ana. Ankeni Allah Taala hiç kaçan adam balasına emne kılbayt? Zulum kılbayt. Anın zulum kılısı mümkün de emes. Sebebi ıyık Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala Kahf suresinin 49. ayetinde mintiv aytkan. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve la yadlimu rabbuka ahadan. Egen hiç kimge zulum kılbayt deydi. Hiç kimge. Başka ayette İbrahim suresinin 27. ayetinde aytat. Ve yudillullahu zalimin ve yef'alullahu ma yasha. Biroq Allah zalimlerde adaştırat. Jana Allah kağlaganın kılat deydi. Karаңыздар, zalimlerde adaştırat. Özü tuura emes bagытты tandagan adamlarda adaştırat. Tuura jolga түшкөндөрдү Kuday Taala hiç kaçan emne kılbayt? Adaştırbayt. Özü tuura joldu tandagan adamdı. Bu söylemde Abu Hanife rahmetullahi aleyhi Mu'tazile ağımına da cevap aytkan. Alardın köz karaşı boyunca Allah Taala pendelerinin amalın jaratuusu mümkün emes. Andaktan al tuura jol menen adaşуу joldu jaratkan emes деген dagın bir pikirde aytышат bular. Oşonda ele bul jerde ekinci mesele var. Mu'tazile ağımının köz karaşı boyunca Mu'tazile ağımı mintip aytat. Allah Taala'nın moynuga mildet emne adam balasına tek kana jakşı jakты berүү deydi. Aslahты berүү, en jakşı nerse emne olsa oşonu berүүgө Kuday Taala mildettүү deydi. Jaman jagını biz özübüz jaratabız degендей түшүнүктөрдү dagы айткан жерлери бар. Ошондуктан Kuday Taalam мындай туура эмес Mu'tazila сыяктуу агымдардын туура эмес түшүнүктөрдөн бизди алыс кылсын. ولا يجوز أن نقول إن الشيطان يسلب الإيمان من العبد المؤمن قهرا وجبرا ولكن نقول العبد يدع الإيمان فحينئذ يسلبه منه الشيطان. Abu Hanife aytты. İmandu pendenin imanın şeytan küç kollanıp majburlap tartıp alat dep aytpayбыз. Biroq pende özü imanды taştagan kezde şeytan anı tartıp alat dep aytabыз deydi. Kıskası şeytan imanın tartıp alat dep aytууга жана андай işenimge baruuga bolboyt. Şeytan hiç kaçan küç kudreti jetpeydi adam balasına zordop anın imasını tartıp alganda. Sebebi eğer şeytan imandı küç menen majburlap tartıp aldı dep aytılsa, anda kul azaptalууга tatыктуу bolboy kalat. Alsız boldu, jеңилди, жеңилгендиктен ал imanды ага таслим кылды. Аны азапташ бул туура эмес болуп калат. Ошону үчүн шайтан эч бир адамдан не кыла албайт экен дейбиз, иманını күч колдон тартып ала албайт. Allah Taala bul turalı uyuq Kur'an-ı Kerim'de mintib aytkan. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İnne ibadi leyse laka aleyhim sultan. Albatta menin kullarıma sen beylik жүрgüze albaysın deydi. Hicr suresinin 42. ayetinde. Teskerisince imandu. Qarаңыздар. Teskerisince imandu, imanın öz ihtiyarı menen taştaganda, özü tuura emes bagытты tandap, dinsizlik jolu tandaganda şeytan anı eriştip alat. Allah Taala bul turalı Kur'an-ı Kerim'den kayra ile Hicr suresinin 42. ayetinde mintib aytkan. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. İlla men ittaba'aka minel gavin. Biroq adaşkanlardan kimisi seni ertse, sen aga beylik kıla alasın, beyligingdi жүрgüze alasın degen. Jana başka ayette Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'in başka ayetinde mintib aytkan. A'raf suresinin 18. ayetinde. Laman tabi'aka minhum la amra'anna cehenneme minkum ecmaîn. Albatta alardan kim seni etse tozoktu silerdim barıngар menen tolturam degen. Özü ertse, özü tuura emes jolu tandasa, şeytan anı ne? Oşondo gana jetelep özüne jeteletip eriştip alat eken. Mындай түздөн түз şeytanın adam balasından imandı tartıp alууga ne? Alı jetpeyt eken. Wa su'alu munkarin wa nakirin.
haqqun kainun fil qabri ve iadetur ruhi ila cesadihi fi qabrihi haqqun ve dağtatul qabri ve azabuhu haqqun kainun lil kuffari kullihim ecma'in ve li ba'di usatil mu'minin. Abu Hanife rahmetullahi aleyhi aytdı. Kabırda munkar menen nakir attığı periştelerden surakka alıuları çın. Kabırda denege ruhtun kaytarılısı çındık. Kapırlardın bardığı jana imandulardın ke bir künökölleri üçün kabırdın kısısı jana azabı çın deybiz. Bol söylemde bir kança masale aytılgan. Birinci, kabırda surak bolou je bolboybu. Bol turalı iki köz karaş var. Ahli sünnet vel cemaattın köz karaşı boyunca kabırda munkar jana nakir attığı iki periştenin surakka alıuları çın. Al Kur'an, hadis menen taqtalgan masale. Oşonda ele icma dagın bar bol jerde. Büt alımlar bir pikirde. Emi Kur'an'dan dalil keltire turgan bolsok, Allah subhanahu wa taala İbrahim suresinin 27. ayetinde mintiv aytkan. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Yuthabbitullahu allazina amanu bil kavli sabit fil hayatid dunya ve fil ahireh ve yudillullahu zalimin. Allah iman keltirgenlerdi. Bul dünya jana ahirette kelimege bekem kılat. Allah zalimlardı adaştırat. Mına uşul ayatqa qarab turgan bolsoň, dünya ahirette kelimege bekem kaltırat degennin tafsirinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü hadisi menen bunu tafsirlegen jeri var. Oşonduktan biz özübüzden aytpay, uşul ayattın kaysıl maksatda düşköndügünü Peygamberдің hadisini keltirsek toora bolot dep oyloyum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, uşul İbrahim suresinin jankı 27. ayatı Peygamber mınday degen eкен, şu ayatın düşüşü turalı. Kad nazalat fi azabil qabr. Çındığında bul ayat kabır azabı turalı düşken. Fa yuqalu lahum man rabbuk. Oşol mirzöge kabırga kirgen adamga senin egen kim? Jaratuuçun kim? Fa yaqulu rabbi Allah. Anan al imandı olsa menin jaratuuçum Allah dep jawab beret. Ve nabiyyu Muhammad, menin peygamberim Muhammad dep jawab beret degen. Buna uşul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayattın düşkün sebebini özü üşüntüp çeçmedegen. Bu meselede jana başka ayat jana hadisler dagın var. Birok terengleşip kirip ketmeyli. Yani bir misal katarında aytsak daima biz bayandarda aytıp jürgen okuya var. Osman radıyallahu anhu beyiş jönünde söz bolgondo, tozok jönünde söz bolgondo iylabay daima kabır maselesiga kelgende, kabırga kelgende, kabır tuuralı söz bolgondo iýlaytken. Kabırdın janıga barganda sakaldары suu bolgongo çeyin iýlaytken. Anan kayrılıp suraşat eken da. Sen beyiş jönünde söz kılasız, tozok jönünde söz bolot, siz hiç iýlabaysız, birok kabırga kelgende uşul kabır tuuralı söz bolgondo ile siz köp iýlaysyz degende Osman radıyallahu anh aytkan eken da. Kabır ahirettin tepkiçlerinden, orunlarından en birinci tepkiçi. Kim bundan kutulsa, bundan arı jakşı bolup ketet. Kim bunda tutulsa, bundan ar jagı aga kıyın bolot dep aytkan eken. Oşonduktan kabır azabı bar, kabır azabı çındık dep işenişimiz gerek. Oşonda ele jana aytmadık bu. Bu icma bolgon dep. Icma tuuralı Allama Taftazani rahmetullahi aleyhi mintiv aytat. İttafaqal İslamiyun ala haqqiyati suali munkarin ve nakir. Allama Taftazani aytat. Büt musulmandar, dindi İslamlı tutunganlar bir pikirde munkar menen nakir degen periştenin ar bir kirgen adamды suraka aluuları tuuralı deydi. Kıskası adamlar kabırga kirdi, anda emne varken surak var. Ekinci pikir, jana aytmadık bu, iki pikir var ahli sünnatın. Ekinci pikir bu Jahm bin Safvan jana Mu'tazile agımının kiyinki alımlarının köpçülüğünün köz karaşı boyunca kabırda surak yok deyip bular. Bular şunçalık ayat, hadisleri dağın tanışat. Buna bizdin doğurda dağın yaşap atkan bir adamlar var. Alarda biz ne koyuyoruz? Hizbut Tahrir deyiz. Buna uşul Hizbut Tahrir dağın uşunday düşünüktörge karşı. Hizbut Tahrir'in akidası boyunca adamlarga uşul kabır azabı tuuralı söz kılış, uşular tuuralı süйлöş, bayandaş, aytуу bol haram degenge çeyin bargan jelleri var. Oşonduktan uşunday agımlardan biz alыс boluşubuz gerek, saktanışыбыз gerek. Emi jokorda aytkan ekinci masele, bir kança masele kamtılgan demedik mi? Kabırda bardık adamlarga surak bolou, je jok bu. Degende Gaznavi rahmetullahi aleyhi aytkan eken, paygambarlarga kabırda surak bolbogondugu en toora pikir. Oşonda ele şehitler, Cuma günü je tünü ölgöndür,
ар түнү Мүлк сүрөсүн окугандарга дагы кабырда не болбойт, сурак болбойт деген нелер, пикирлер айтылган. Буга далил катарында алымдарыбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин дагы келтирген. Мисалга шейттерге сурак болбойт дегенге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Тирмизи риваят кылган бир узун хадис бар. Бирок биз ошол керек фразасын гана окуйлу. Şehit туралы айтып келген кезде ваюжару мин азабил кабр дейт. Шейиттин Алланын жанында 6 өзгөчөлүгү бар. Анын бири эмне? Кабыр азабынан сакталат деген эмнеси бар экен? Хадиси бар. Экинчи айттык, Мүлк сүрөсүн окуган же жума күнү түнү өлгөндөр тууралуу десек, бул да эле Тирмизиде келген. Сахих Тирмизиде келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ма мин муслимин ямуту яумал жумати Аулайлатал жумати илля вақахуллаху фитнатал қабр." Кайсыл мусулман жума күнү күндүзү же түндөсү дүйнө салса, Аллах аны кабырдын фитнасынан сактайт деген. Ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанагы Мүлк сүрөсү тууралуу Имам Тирмизинин китебинде минтип айткан жери бар. İmam Tirmizi keltirgen. Hiyal munjiyatu tunjihi min azabil qabr. Мүлк сүрөсү куткаруучу, аны окуганды кабыр азабынан куткарат деген. Мына ушундай бир хадистер менен алымдарыбыз өздөрүнүн китептеринде келтирген, кээ бир адамдар кабыр азабыдагы неден, кабырдагы сурактардан кутулат деген түшүнүктөрдү айтышкан. Экинчи жанагы Абу Ханифанын сүйлөмүндө катылган маселе рухтун денеге кайтарылуусу тууралуу. Кабырда рухтун денеге кайтарылуусуну биз чын деп ишенишибиз керек. Кабырга коюлгандан кийин кайра рухубуз денеге эмне кылат? Кайтат. Бул тууралуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Имам Ахмад риваят кылган хадисте минтип келген. Фатуаду рухуху фи жасадих. Рухун денесине кайра кайтарылат деген хадис бар. Демек, Абу Ханифанын бул сөзү кабыр азабынын рух менен денеге болуусуна далил болот. Тек гана дене эмес, тек гана рух эмес, рух жана денеге болууга далил болот дейт. Ошондой эле бул сөзү Жахмия жана Муътазила агымына дагы жооп. Анткени бул эки агымдын көз карашы боюнча жансыз денени азаптоо жана аны суракка алуу мүмкүн эмес нерселерден дешет да. Алар эми рух чыгып кетти да. Рух чыгып кеткенден кийин жансыз дене калды. Аны азапташ бул маанисиз дейт да. Ал азапты сезбейт. Сезим орган кетти дейт. Азап болбойт дейт. Ошон үчүн Абу Ханифа айтып атат, кайра ага эмне кылынат? Рух салынат. Эми ал кандай рух салынат? Ал жагыны биздин ишибиз эмес. Биздин ишибиз ошондой рух кайра берилет, жан салынат деген түшүнүктөр ишенсек болду. Андан ал жагы акыретте ошол өлгөндөн кийин ошол жерге барганыбызда билинип калат. Үчүнчү бул сүйлөмдө камтылган маселе Абу Ханифа эмне деди? Кабыр азабы аят, сүннөт менен такталган маселелерден. Аят менен маселелердин бири аят менен далилденгендердин бири. Ал аят кайсыл дейли? Мисалга Гофир сүрөсүнүн 45-46 аяттарында минтип айткан Аллах Таала: "Аузу биллахи минеш-шейтонир ражим. Ва хаqa би али фирауна суул азаб. Ан-нару юрадуна алейха гудува ва ашия ва яума тaqумус саату адхилу ала фирауна ашаддал азаб." Фирауннун коомуна жаман азап түштү. Алар анда эртеле кеч күйө турган отко куйкаланат. Кыямат күнү Фираундун коомун катуу азапка киргизгиле дейт. Бул аят, байкап турсаңыздар карасаңыз, бул аят алардын отко куйкалангандыктарын не кылып атат? Тактап бекитип атат. Алар отко күйгүзүлөт дейт. Бирок бул дүйнөдө болбогондугу анык. Фираундун коому бул дүйнөдө от менен не болгон эмес, азапталган эмес. Ошондой эле кыямат күнүдөн мурун болгондугу да эле анык бул маселеде. Андыктан ал не болот? Кабырда болот экен. Бул дүйнөдө болбодубу? Аяттын мындай мазмунуга жакшы терең ой жүгүртсөңүздөр, эрте менен кеч күйгүзүлүп турат дейт. Бирок кыямат күнү болгондо катуураак азапка киргизгиле деп жатат. Дүйнөдө аларды эрте менен кеч эч ким күйгүзгөн эмес. Акырет боло элек, акыретте катуу азапка киргизиш керек. Бул деген не экен? Барзах аламында, кабыр аламында экен. Барзах аламы деп коелу. Кабыр азабы десе кээ бир адам ойлоп калат, кабырга коюлган эле ушундай азаптабы? Жок, кабырга эле тиешелүү эмес бул. Муну барзах аламы деп коет. Бул дүйнө менен акыреттин ортосунда, акыретке 5 тозок болгонго чейинки аралыкты не деп коет? Барзах аламы дейт. Бул барзах аламында бир адамды балыктарга жем болушу мүмкүн. Экинчи адамды жырткыч жаныбарлар жеп коюшу мүмкүн. Өлүгү сөөгү кыскасы табылбай кетиши мүмкүн. Бир адамды кепиндеп албап жаназа кылып көмүшүбүз мүмкүн. Бир адам көмүлбөй жүрө бериши мүмкүн, Ленин сыяктуу мисалыга. Бирок баары бир алар үчүн эмне бар? Барзах аламы болуп эсептелет.
Barzak alamı ol eseptelet. Anı üçün emne kılat? Anda azap bolat. Erте менен кеч ал куйкаланып турат. Erте менен кеч куйкаланып турат. Ekincisi dalil Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in Taha suresinde 124. ayetinde mintip aytkan. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Kim menin zikrimden, başkaça aytkanda Kur'an'dan baş tartsa, anda ağa oğur jaşoo var degen. Mına oşul ayatты Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mintip aytadi, şul ayat turalı. Peygamber aytadi, "Atadruna mal ma'ishatu danka." Sizler oşul dank dajatına oğur jaşoo emne ekendigin bilesiňermi dep sahabalardan suraydı. Sahabalar emne deyt, "Allahu ve rasuluhu a'lam." Allah jana anın elçisi bilet deşet. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, "Ol oğur jaşoo degende maksat azabul kafiri fi qabrihi." Kapırdın kabırda azaptalıusu deydi. Oğur jaşoodun maksat oşol deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisni İbn Hibban rivayet kılgan. Jana başka ayat jana hadisler var. Birok kabır azabı jana anın kısusu imandılardan ke bir künökörlerine bolat. Kabır azabı anı kısu ke bir künökörlerine bolat. Alemi kapırlardan bardığına bolat bu jerde. Hiç birini kaltırbay bardığına emne bolat ken azap bolat. وكل شيء ذكره العلماء بالفارسية من صفات الباري عز اسمه وتعالت صفاته فجائز القول به سوى اليد فلا يجوز أن يقال دست خدا ويجوز أن يقال روي خدا بلا تشبيه ولا كيفية. Alimler atları ulu, sıfatları aru jaratıuçunun kaysı sıfatın pers tilinde aytışkan bolsa kotorup anı aytуу ruhsat deydi. Tek gana yat koldu aytuğa ne bolboyt deydi. Andıktan yattı dasti xuda, başkaça aytkanda Kudaydın kolu dep aytuğa bolboyt. Ruhi xuda, Kudaydın жүзü dep bir nesege okşotposton jana kandayça degen suroodu koyboston aytuğa bolat deydi Abu Hanifa. Bu söylemde Abu Hanife rahmetullahi aleyhi Allah Teala'nın sırtkı körünüşü, dene müçösün tuyuntkan sıfatların başka tillerge kotoruğa bolobu je bolbogondugu turalı bayandagan. Demek Allah Teala'nın sıfatlarının arasından başka tilge kotorgonda dene müçösün tuyuntpaganın, dene müçösün tuyuntpagan, okşotposton kanday dep aytpastan kotoruğa bolat. Eğer de dene müçösün tuyuntpagansa başka tilge kotorgonda. Anda ağa kanday, emne degen suroolordu berbey kotorsa bolat deydi. Mına oşol sebepten deydi. Allah Teala'nın vacih degen sıfatın pers tiline kotorsa bolat degen. Vacih degen söz pers tilinde ruhi degen söz. Bizden Kırgız tilinde жүзü, beti degen söz. Ankeni bu söz pers tilinde ötme manide dene müçöden başka nersege dagın kollanılat. Bolgonu oşol Allah Teala'nın vacihi degende biz emne debeşimiz gerek. Darov ede adamın betine je başka nersenin betine okşotposton jana ağa al kandayça bet degen suroodu ne aytpayız. Bolgonu şunday Allah Teala'da vacih degen sıfat var. Biz anemne manisi emne ekendigin biz bilbeybiz. Manisin bilbeybiz biz anın. Andan bolgon maksatты tek gana kim bilet? Japadan жалгыз Kuday Teala gana bilet degen düşünükte açığız gerek. Alemi Allah Teala'nın yad degen sıfatın pers tiline kotoru mümkün emez. Bizde de pers tili dep atıp aytat. O negizinde azı tömende aytaz, o pers tili elemez. Bu Kırgız tilinde de ele oşul. Özbek tilinde de ele oşul. Kazak tilinde, Orus tilinde de oşullar. Karayыбыз, eğer kaysıl uluttun tiline olsa kotorgon kezibizde dene müçösün tuyuntatılgan olsa al sıfatты al tilge kotoru mümkün emez. Eğer de dene müçösün tuyuntpasa kotorobuz, birok başka nesege ne kılbayбыз? Salıştırbayбыз. Sebebi başka tilge kotorgonda kede omonim bolup birde yazılıp misalga bet degen menen türdü manini berişi emne mümkün. Mana bizde Kırgız tilinde kol degen söz, kol degen söz. Bu küç degen manisi dagın var. Kol degen sözde bu müçe kol degen dagın manisi var. Misalga kol toптоо degende ne? Kolдорду чогултабыз bir жерге. Je küç топтоо. Ошондой ötme manide başka manilerde bere turgan bolsa koldansok bolat, birok kanday degen sözde aytбашыбыз керек. Kandayça degen suroo bolбойт. Al jagına ne Allah gana bilet degen düşünükte aytышыбыз керек. Kıskası ne dep жатат Abu Hanifa? Yad degen sıfatты pers tilige kotorуу mümkün emez. Sebebi pers tilinde kotorgon kezde bul tek gana dene müçösün tuyuntat deydi.
Ал яд дегени дас деген колду гана түшүнөт дейт. Ошон үчүн бул жерде элдин тили дагы өтө чоң рол ойнойт. Бизде дагы мисалга азыр важахты которо турган болсок, бет деген түшүнүк пайда болот да. Важахта башка нерсе жок, бизде кыргыз тилинде мааниси жок. Аны өтмө мааниде башка нерсеге не кылынбайт, колдонулбайт. Колдонулбай турган болсо, значит, биздин кыргыз тилине Аллах Тааланын бети деп айтууга болбойт. Биздин кыргыз тилинде. Абу Ханифа кыскасы рияд деген сыпатты гана перс тилине которууга болбойт деп чектегенинин себеби, бул сөз неде? Перс тилинде өтмө мааниде колдонулбагандыктан. Ал эми тек гана мүчө маанисин бергендиктен дейт. Андыктан эгерде яттан башка сыпаттарды башка тилге которгон кезде тек гана мүчө маанисин туюнта турган болсо, аны да которууга не болбойт. Жана жокоруда айткандай, биз бет десек эмнени түшүнөбүз азыр? Дароо эле. Жүз десек эмнени түшүнөбүз? Жүз. Ошол себептен биздин тилибизге азыр перс тилине которууга болот, себеби жүз ар түрдүү маанини бергендиктен. Мындай маанавий маанилерди бергендиктен болот да, өтмө мааниде. Бизде жүз десеңиз маанавий маани эмес, бул хисси. Хисси дегени мындай дене мүчөсүн туюнтуп калат. Ошондуктан биздин тилге не эмес экен, которууга болбойт. Ушул жерге токтотолу. Бардыгыбызга Кудай Таалам туура түшүнүк берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.